Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam alawi jisteng. Watukufu wa Komori wa Barak. Garombo Mwenyezi Mungu hukamjuha wanono ho hanzahe Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarijali ejoka na heri hun duniani na akhira ho hanzahe Rabbal Alamin. Watukufu wa Jamalif, comme d'habitude, le troisième jour. Wa alaikum salam, Mama Mihan. Ezamando domba Mwenyezi Mungu ya ukaya mjuha wanono, mshelewa wanono, ho hanza hahi Rabbal Alamin. Hauka si wanadamu, haini mdugo na usikwahe katsujwa wakati hindu ensundai. Wa alaikum salam, Fatima Ali. Ikao, comme d'habitude, karnauzi ya homambiani, ezanza heri baandaga joka na heri, Mwenyezi Mungu ajaleze ngozi change, ho hanza hi Rabbal Alamin. Ikao rijo hanza mpartage, ili wanadamu wanjie, rijo wanjie haruma ze sujet kao dolonizo, comme d'habitude, sujet mbili haina usiku. Rikanza alfanye sujet raru haina usiku, bandangizo zinji, waparongo wa wenji, sharono ya ukaya karna ushinda. Vumie rifanye ze sujet mbili haina usiku. Bonjour Sainoura. Wa alaikum salam wana Sofa. Watukufu wa Jamalif ekanyi mlo ya mpartage henya kusidwa partage utujo jiviwa na partage bon l'importance e message ya hako ngejo woneha ngejo udunga rombe Mwenyezi Mungu wanadamu ikauduru warunguza wano waelewe wajue haukaya ze sujerlonizo galjoda na uzamba yoju ujivi wa yabaki yotujo ujivi wa yalawe yoju hanza ya partage yotujo hanza ti partage iyo problemu ya hai. Et sujet ya mando, sujet ya belle-sœur. Ika ungarjoro ngoze, e ma belle-sœur wa jihanti juma umenya zendola, hasibabu ya manam shohaku ikao, hafanya hani za ufanya, harenge mrumahi wa yenshi mahaminji iho mayot, e manam shohaku hajahunu Faransa, ha deplase mrumahi hasi komori hende haviri Dar Salama hojahunu, e mwana mshwahe hatsaha mrumshe mrajina harudo na nationalite hanika ye mwana mahe wakatika ukajatsanga hatarantsanu hosoni mwa umsafara wa he mwana mahe ya bonga jorongoze yesu jamando we belle-sœur do limrongozao haukai belle-sœur katim zimangwa wenji wakanti juma umenya zendula wa alaikum salam Muhammad mana mtukufu yesu je yabili Mwenyezi Mungu narinike ezijoka na heri Mwenyezi Mungu yarijailie ezabaraka ho hanza hi Rabbal Alamin basonti pia haini mrungu sutene ngusu hete ya yenshi harma maisha mema ya hunre ya ujo mwanza haukaya sonti pia nga swana da mwapeu. Désolé. Désolé. Watukufu wa alaikum salam mama chérie Marie Yusuf. Yesuje ya bili wimanya nyasi ikao abasar zambao wajahunu ngwa wenji wimwana makikima weni
warengwa wenji hunu Faransa ni mzaze ikao kajaparo za yamana baada kajaparo za yamana harengo owana hemwa nyanya shida waranga ujahunu waja wane wanawashe waili na wanaume waili rango sikarango wana hemwa nyanya ula ujahunu waja walona maisha wavuliza mzaza hao manyanya mzaza hao kwa tumbililia kwa tumba bonjour kwa tuhafili hanaye bahari ngushidano na mzaza hao mwenye huwaza ya hula komori kwa tuelewana. Subhanallah. Wa alaikum salam kina za Fatima. Ngarjo huja ridailie ye mzaze we ilirongoze. Ye mwanyanya ulo komori ilirongozo wana ikaudu walohunu maanga. Ya warenga walohunu maanga. Watsubaki komori wa watu yenshi komori wa yenshi haruma zitambu zilo komori. Shaye mzaze we ya wanaukai wanudu wana hema nama njaza ya gamrengo bala anla kangwa jo ni lela. Waja wamlawa kwa tumu na kaye hinru. Gwamono kaye andui bahari katsueli wana na mzaza hao. Walaikum salam masuri mamanajia. Izo deze suje mbili lijo uzamba. Haina mwanadamu mkomori. Yarendwa njema uto uzishukuria. Yarendwa njema yato uzelewa. Yadojwa kabo yesawa na inyama. Haukaya yarendwa njema to shukuria. Hau yato himidi ya wotsi mwanadamu. Garjo hujarme suje iyo ya hemzaza hakuwoi. Ikawa bidi rambe suje inu. Halembabi sharka zanundo uthibitifu wa makalima karujashida rayamba shali odolonoka na riyambe ili owanawanu wa ilewe ya ukaya rizia yabo ngarjuja armaze suje. Partagez le directeur da ukana barak. Rahare jajarmaze suje timonesani carte juzi aide médicale ye munyasa parhaniha timonesani carte ya saya karti bleu ikao karti bleu inu ne mwinyi e karti ya bisinu hatabasa kwa jaone kwa jaji alafu mimi sirongo wale deuxième fois eke mwinyi inu kajaji benua ya jarenge karti ya wallahi yoni paranti na mjusiza au kaya mimi c'est pas n'importe numéro nko urenga c'est rare yoni paranti na ujusa hadithi na gamjo zirejeza mwe aredobus. Noto zirejeza ya bominani kiwazo, haukati fanya ubinadamu na unadamu na unanya, ili ye mwenye karti bleu inu ya jiarenge weyuhamba Maulida Ahmed, ye karti de bisia henda inu, ye karti bleu ya hetsa inu, ye kaka jaja dans une semaine, gamjo zirejeza mwe aredobus na zihenti ya mwe are. Aukaya mruka tsuele wanu wanadamu warinda swafize spriza hao owanunga wema gamjozila jezarme ala de bus si parisa carte vitale ye mwinyi haringe komor shemru mshahidi ajuka uja jarenge hatawasa emru msheka janipar watukufu wa Jamalif garimido Mwenyezi Mungu hasuje kauri yamba juzi ya mwanamshe ikao ya renge mrumma si juzi shade semenila renge mrummahe hula mayoti hujahun ikao mwanamshe huo emrummahe hula hajadunge mwanahe yakayabo hamitsa ngemziro mwanamshe hula habie mrumme habie mwanahe hukayabaye hanywa haukamiga mwanzo mrummahangu hamana ni mwanammahe ikao dia kaumnika ye pièce d'identité yahe ya irumili mrummahe ne wasulu nu Faransa abasar zamba ula mzaze hato mrumme ndezahe haukaya haishia zwe kaudu rahamba c'est ça ma chérie ranza ribire harmazenza zonti Pierre Saidi lanir Saidi shane so komori sha sona demu special garfanyoze jitihadi sha okwaili wa mkomori hanza umrendi nayi nasiwa sasa kana shidano demru nayi mmono mimruna kahanza ndo Saidi anutazandorma ajali nidana balu hanya na bauti parubwe hanya haukao tazamru ajali hunu gotojo onabwe polisi au himili haukaya hujirende ukaya gwanzo sadua komori na komori kwa tina bezu ya watukufu ula mzadzahatu ikao du yarenga walaikum salam bakonuria yarenge mrumaha mwanamsho hatu yarenge mrumaha
mayoti ujahunu Faransa ikawo harumia ye pièce d'identité ya hemwana mai horumia pièce d'identité mwana mai de mrumahe ya kahuji mrumahe hajaha bitikafa mwanahe hamita banda hamita eula mrumshe hamba ukaya zibalwe hanyo watike ujuzi rongo watike ujuzi amba haukade mruma alifanya video banda ye mrumshe wa hakanza sitira mrumme alhamdulillah haba sarzambao hamtoa haukauti mru ya kaubidia bakindani hariparamba mashallah maraba menji mwana mangu tiramu c'est vrai njakana elewa emrumangu atibe mwana hangu mbi hamitse mwana hangu tabe mwana turongowe timanani mwana mahangu hasbabudi hadisi inu tihante mrumme timkonserve yabo finalement huzamba tielewa ya ukanga miharma hasara huhanti mrumme ikao hondani na ikatona ukaya wanu wanahe shahaunu ya ukaya na weimwa na ikao yedi ya mlela rangu wakati ya kana 2 ans hajaha mregi hamitsa Mwenyezi Mungu nawabariki mwana mangu tuilamu haukaya izo hamba tielewa ya ukaya mruhe mmehamando hii yekabaki dahon alhamdulillah karijamenya dola contraire riprotege mwana ya bitwa kafa riprotege no wana ya wazaya ya wokaka jajona nziroho wala ya bodo huimidia Mwenyezi Mungu ya ukaya ye mwanamsho hatu mzaza hatu harekonese ya ukaya ila iroeri ho hanse mrumme ya mitse mwanahe ya muhensi bala hondani ni mwanange mziro ema udie mwana woyo zalo duhamba mbayaho mbabaho ndo imbayaho dovanu alhamdulillah rizilani raba garjuwa afishe alhamdulillah rundu solution haukaya ye mwanamsho hatu hatowa le kalboshi la mrumme ye nuhusi hondani wenji makalboshi wajuamba abo humenye nikai wenji makaribosho wajuamba lo fitna fitna la mwanamme ya lula mrumshe da hunramana ulona doeza ya mlela hate mwana yatimizima hakume na mfukari yenda hata ya sabala ya zayawa na dene mrumshe ula finalma renge mwana ya mlela hata lona 17 ya mrenga ya mitsa ewo mrumabe ya kidahoni Nima vampire makariboshi gamjo jwa unire mamwambie ne c'est pas ton problème izo kazi jauhusu iyo tsanfera izo ndizo mjuhabe shangam amini kuhusu Mwenyezi Mungu ntina kosa hauke mwanadamu ikabza mvumbu wa sura ya wandu wa mjua kabza mvumbu wa mji wandu wa mjua sharilani zembi no uchafu ya ufanya banda weimwana haya ukaidi ya mlele rangwa kana 2 ans na hamrenge hali yabo yekari rongowa yeman emrumshahe haelewa ya ukaya homuhansi yabo hahansi nuhusi hahansi kisirani na mtowe bake jabida baki yabo wallah yabo katina madharo ha Mwenyezi Mungu wisava mama kukwasi mama Mwenyezi Mungu naruniki taufiki yariniki musomwema yarijende joka na hero hanza Mwenyezi Mungu haukai zoramba ngarambu hasababu ya Mwenyezi Mungu avec sitarabo juu watukufu wa jamalifu ngarijao harumaze sujet za hatu kaudolonizo siku leo karitina wakati wa ulata haukaya sonsi pia rende wanadamu wa peo sonsi pia rende wanadamu ikao karitsuye lewa watukufu gamjo osomwaze sujet ye sujet ya mwandole andisao de sujet ya hemwana mshohat ya fanye maisha hedene mrumahe ho mayoti wayenshi mwana msho yare konese njema haukabanda hare konese njema yaredwa ne mruma hahe wakawenshi mayoti wafanya hani za ufanya wazaya wana mrumme hatowa mapesa halivimru mru hafanya hadeklare mwana gula mayoti o wana wa hundu makarta sash Faransa o la mzazi hundu séjour yabwe mrumme ye mwanadamu banda ye mwanadamu wabaki ula hata waonu ya ukaya vomie ye mwanamshi ya tsahenam na ya jehunu ulaya ya je Faransa ni mwanamshi kana uja Faransa paswe haka na séjour ya eno sho wanahengo wa Faransa
hafanya izo wangu wako ufanya hasi hikomoro la mwanamshi hosi hakomori hende hadunge misafara ya Dar es Salaam mula hajada ino wana owara hojada ino wana owara ruhunu manga haunu ya ukaya yemrume mbonana yemfana ye dola mruma hembaba huwana hasia mwambie mruma he ukaya gamfanyu mnashidarua owanangwa tunomna riyadi yetsi kairi la renga wa haja emrume abia mjuka hujaji hambarudure jai rifanyani za ufanya ili uje imwanamshi hafanye zahe haukaya yuhundri hayemrume hahundu sejuru wa mrumshi haja ya enna vai ola mrumshi hatsanganya wala mnaria liwahe no wana na mnabliku la kaudofanya habeshe mrumahe 7,000 euro habeshe mrumahe 7,000 euro mrume hende Dar es Salaam habil Dar es Salaam hujahunu Faransa hujahunu manga hafanya mwezi basi dayene mrumahe mwezi mzima ula mwanamshahe mrumahe ulohunu Faransa yatuparu fikirike mwanamahe banda halolange na wana kajaparu wasaidi hataransa ulama yote kajaparu wasaidi hata mbafikira ulama yote kajasaidi hata na ulinzima ula mwanamme hojahunu ulaya huwe mwanamahe ya jahunu hamwambie mwanamahe ya ukaya antuka hujane mrumshaho kati na situation ikao yabidia hunike situation shabanda huja ibidi ujitae haukanga wena wana ngwa yabo ngwa libongo wa Faransa emrumshaho ngena séjour na we mrumshi hata basa kaja change o séjour yamba haundu séjour ijo mpermete ya hunde ya saido hunuma shange ne séjour ya shimaure toujours ula mwanamshwahe ya tsuparu mfikiria walaikum salam malu ai ula mwanamshwahe ya tsuparo ani ya tsuparo unaokawe mwanamahangu bande mwanamahe hajahunu hamaliza hemrumshahe nuwana hai wawasuli hunu Faransa ulahambie mwanamahe ya ukaya o mrumshola o wana ngona papie gondo mapesa huwana emrumshaho ngena kirtasi ya shimaure ngurumio yewe wongondo wakensida wede mrumshewo non ola mrumshiangwa ha changewa désolé ha changewa ye kirtasi hani kwa resepisi ha changewa hani kwa resepisi walaikum salam ruki haji hamambie yengo kolentize mrumshewo utona kirtasi mrikawa ngena séjour ya shimaure yode heliambie mwanamme shakutujara na bangami na manzani wangu ikao ngena bezo ya mrume na bala manzani wahe ola o wakati we yalo harumo msafara hadom hadisiza hampresente mwanamme hahera nguhonziani wadu hadisi mwanamshe na banozuro mwanamshe uo wati mwanamshe ya parolo an ha parolo lo shaka ja parozaya uondu mwanamme ya menye ndola alaikum salam mazahir yamkliye mwanamahe fiki na ula mwanamshahe da yanu ma belle sœur wanafiki hakliye mwanamahe fikira ili yampresente mlukao déjà sans présenter dans les réseaux sociaux hamambe okaya nsoulo lewoyi da wengu jokunika kelta sigena nationalité nemzazaho wana ho wetsi mlulu na nguzahe la hela jilu ni kalboshi kajele wakaya yemrumahe yemrumshahe wayi hamanza bayi 7,000 euro ya kaumwereya yedi afanya msafara jehunu hajojua ya jandisi zembahazi komori hajojua ya rengi ya beho hao na habeshe mrumahe mbabahu wanahe ili wajua nshi wazima walaikum salam mama souvenir saidi hajojua jua nshi wazima watukufu ndizo ula mrume hakubali yefikire iyo mwanamshahi ya zamba hede hangaria mwanamshahi wajina gumlolo tsundai gumlolo dans quelques jours ihopari gumlolo zentuzinu hun ihopari ya latif
gulolo mwanamshe kao kana kauzaya kaja parozaya Mwenyezi Mungu kaja mkusudia haukaya kabati ya jombele wanasho hako wati hundre baraka rijuanza haini ya tuza ya Mwenyezi Mungu ya mbewana batoma ya mrumana shi mwanamshe wa ibada diza hasti timizi aji kana kauzaya katuona ya ukaya ngodo ya menye ndola ya wangu katina imani ya ukaya ngumenye ndola ya wangu shaha kubali ngondo ya lolwa. Respect Stéphane mon frère Stéphane Madi hakubali gondo ya renge mrumme ulona wana na mrumshe ya mlole hafitna la hima na mshohae na aboye yekana kaushida nike mrumme wa iwana gumlolo zentu zijao. En tout cas ele 16 inshallah ukabonga mwangu hamjuka ukapari le 16 gamodo pari le 16 ini sujet ya pari ni mwabeni kanga mwabo mitsidoria kanga mwabo mitsidoria rekadi mwanamshe we benswelwe rekadi mwanammae ngamjo pari le 16 aboga mwambio ni kahorongo wabani mitsido nyanyara walikati japari mintina kautataya walikum islam Yusufu mjanahiri shawanza monesi kainu suje ya pari miwaba suje za pari na wanga mjoja pari ya wifasira hudoka ya ntina mdo nemlia utiti Mwenyezi Mungu na bontuenda pari hasbabunda wa hasbabu nongoza hangu watukufu wa jamalifu gamambio ye benswelwe nyinyima bensweli majihanti harohombi na upeu haukia fitna za huwa na umahani Mwenyezi Mungu kujomlibani haukanganyi wenji walikum salam Muhammad Alia ganyi wenji wana washe mlona wanda umahanyu na wana maiganti juma utafitna na sharati au menyaza ndo lazo wana umahanyu haini mwanamshi yalona mrumme yalona famia yanzaka fitna ya menyendola ya hema namma Mwenyezi Mungu najali ya heitsambali yeye inshallah ya risante ze douleur zamrikao ya fikiri yafanye maisha yeshi dene mrumma haukani wanawashi wenji mjihansi harohombi haumenya zendola za wanomani na nyinga nyina waume lahobo mrumme ueliweke mrumshaho hahimiliano la harohombi gwanzu ya menyilima na mahendo la ila juhaba hoka wamonesi ya ukaya heli wanzuma na mshola ya sharmatambu nana mibangu gamjohuranti ili uye sharmatambu nana mibangu gamjohuranti ili uye sharmatambu hauka mwanamshihamano ya tutsanga hatara nsanu mwanamshihamano ya tutoa hatara kume husaidi mwanamahe hujamu mulaya shi mwanamsho wa ihasante ukawede mrumma hangu wede mzade mbaba howana hangu rayeshi harma galeri rayeshi harma tabu mayoti samiti jahunu uwana wanua hae nturenga mwana memrajina hauka uwana washo wenji wende hata wajahunu ulaya ikanga unawanwa umekomori wawadiwa zamem pa quelques jours daki robati lemewa tina ushilani hulinde wei hastahamili banda wede mbaba huwanae harekonesa zenjema wa mrede makati makama yote mahungo kubali jo usubila ni mwana mshwaha ika mwana mshwaha weka na kaushinda uhubuli ya Burundi kena ukiri mwana mshwaha weka na kauhufari kana kauhamba mahadisi mema ya mahadisi ya hutulize roho ya mwana mshwaha kana ujwa uhujibiza ya mwana mshwaha mru kati favorable hane mru mshamru mva wa maisha mwanamsho mru kati favorable hane mrumaho Mwenyezi Mungu anapone shari senyu wanawashima jansu kaya mrede hawa jomba gamanzo mjerema laho na bonga bwa jomba gamanzo mjerema laho na bonga bwa na umahani gamanzo menyema laho na boka jameri temenye gamanzo mkle fitna wakati kawo imalahu yanyu wana umahani wahundu washwa walola. Pourquoi tu na ukaya ye mwanamsho la nimenyela wendo la ila nkawo fitna minga mina mrumme ye mrumma hangu yo nifanyazo njo tabia izo pourquoi mtouzi wana nasho hangu zabengu mtouye wepo hiyo zabengu mwanamshi ya jihada yao ya akili ya ukaya wede mwanamma hangu halola wewe hulolwa ngawa na mrumme ye mwanamsho la halola ni mwanamma hangu ne mrumme ngufanye vya huda wede mrummao mwana maho ngufanye vya dene mrumshahe
Laissez-le tranquille de vivre en paix. Shamjihad sukanya ni duan mimi gamjonesa habairi we mwangu we mwanamma hangu bahikana uti. Vous êtes qui? Undo mro jahannama ndo mutuma au bwana hangu. Gari aminu kaina mwanamshe haukanga bwana washi wenji wa jihadsi haumenya zendola za wanauma hao utabishwa wanauma hao na wadea na wapara na wa insulte. Wallah gamjohunga majitu haukaizo mdhumani yom zifanye. Wallahi nga jumla jainu wando mahani kwa jumtsimbi ya nibi kwa jumtsimbi ya nibi haukanga bwana washo bale ndrabo watungo upara ima belsuero hao watungo watsuna watungo upara wando washahundo mahao na wadea na watsuna wahili wadi mwana mahangu ngojona hasisi uheza baki haruma vyao na haina mwana mme ujoku bali mwana mshahe manipile ya redem rum shahe nai uo gena bezo uo hate mwana mshahe hajosbita mregana le nae mjosubuti haukaya mrumshi wa zaya nae ya hureda njema ya hwanza ya hwanziza wenge favorable hani mwana mshahe hauke bezo ya mwana ya mwana mme Burundi mwana mshahe kana ujua huwe ha Burundi mwana mshahe kana ujua hujibiza mwana mshahe kana ujua bwezi ungo ya honese mwana mshahe kana ujua hunikaze position wanza ho ya wemru mshahe ge favorable hani mwana mshahe hakim mshahe ujua husitiri mwana mshahe kana husitiri na hingu haukaya huja ya hutsambuwe hau ya hurengeze ça sera honte nemru mshahe wangu ujua huyeza wangu ujua huona aruma shida ujua huona aruma raha ujua hukonserve gujo ukonserve bo kalibo shilashonga na mrespektu wa mwasha hanyu mlaweze fikira biza wanasho hanyu ni wazaza hanyu wa jihati juma umenya ndola haukawa upeude mzazi. Oui mon frère Mounir Adams allo le bleu upeude mzazi mwenyuza ya mwana sabu maturamu ya lokomori mauduturamu ya jolo la mrumshe maturamu ya hunre mvu na swiha ya bebutula rantemru mshewa ujowulele bangwa rantemru mshewa ujowulele hobasha bangamine manzani wangu mwana hahe ngana amiumanza gamine manzani wangu mwana hahe ye gentil mrensi butula mujowulele wa iminanza o ya latif gam aminika mzaza hangu kajajo oze uwazaze pia na wakisana maturamu hakawanji wajuha bashara hakujalola maturamu zedu wazazonsi pia uonjo umanza uyajumanza donjo umanza timpaka ya puhaho basha timpaka ya puhabangwa do ujofa ye mwanahe yanze mwanahe we mwanahe kangu jo mwanza yude ni mabidi mkanyi wazaze wananyu gwa enshio haruma sufrasi hunumanga wakama makloshari kwa tunda wanrua wasitiri wende hata wahundu wanrua wasitiri wahundu wanruashi wa warenge wa watuwaze nsungu ne mabungu wa wanziza wa warengeza msia bobo wazaze mdome nyaze ndola za wanahanyu na wanahanyu wakafaransa watrene kwa jakana maisha kwa jakana tabarugu hauka haini mwanamme ujunja manga ujohunga manamshi hahurenge wakati kango harumatambu kutina maisha kutina kirtasi kutina ulonisho mwana mchila uhansibana nguhanzo nguhulazo nguhunuso nguhuvazo uhundu maisha ibidi urekonese zenjema za mwana mshora ibidi bo mzadzamana haubo mwana mshwa mrumme urambo ya ukaya imzade weidi yatsonge mwana hatu yalona maisha mais le cœur parce que makalboshi andisa makalboshi andisa wasinyaleo haukaya kwa tsikonta. Ils sont pas contents. Banda karambo réalité. Nyezimgu narpunisha rishanyu. Mzadzamana. Mazababi wanga walo mfaransa wa jamanga watsubali hata maisha walo warma souffrance waparisa wanruashi wawalola wawanika maisha wawatukuza wawanza wawanziza wabasa walo wa permis abasa walo wa carte bleue wadiwaza wanruashaha wawatsimbia ombi waunuhama wanruashaha walatsingu waunuhama shaha walatsi wanruashi wauno ya ukaya kujani merite hahumerite wakatika huzihema fuu ukanza kirtasi shabasa wasamungaza kirtasi katimru mshenge koko
Haumerite wakati kao hukaya wa mabungu. Mabungu ya karme mafune mindu. Hukawa mavushe. Kujakana nguo ukaunuka na hii. Ukavaa shati zima. Wende ya basanga wa kostumu na shati jema. Mru mshahonge mru koko. Kutumona na valeri. Wazaza hangu. Wanasho hangu. Nyinyi mabelle sœur. Mtuzenyi fitna. Na nyanyi wazaze. Mtuore konese. Uwangu washiwanikuwa na hanyu maisha. Uwandu washuwanikuwa na hanyu maisha. Wawarengeza zeviza hao. Mlojuma uka fitna. Na wamenyele ya na mrie mnyezi Mungu. Na mrie mnyezi Mungu. Muna tiki komori kamtujo helile shu mfaransa. Mazababi wenji waluhama makulosha wakontimo nziani kwa tina mgoza ufani. Wa eberjo wa humala honi ngwadongwanga luanayi. Ngwalalau halera. Wajuha halera. Kwa tujua uyele bari ngwanzao. Kwa tsuhula bahari ngwanzao. Gwahunga uwandu washe wa warenge. Wa watuwa hama hebergema. Wa warenge wa walola. Wa wanika maesha. Wa warengeza maesha. Wajanga waona ma enemi. Gwa watubisa o. Na warongoza nai. Na watsimuliambi. Na warenda nai. Ni wazaza hao oli ya warongoza. Gamwa suteneo. Gamwa suteneo. Hontu ya ho wazaza ikawa jihanti. Hautafiti na hosomo wanaha. Unabo wanaha wanikwa maisha ni wandu washe. Kina uparjo kili mrumshe yatikane daya. Hau mrumshe yatikane mashaka. Ya mrumsha hongu hanzo gujo hutuna ngoma. Ya mrumsha hongu hanzo gujo kreye de toutes les problèmes. Il y a conservé. Ya latif. Comme ratsi ni ma belle-sœur. Marati ze nhobizanyo. Be haini mbana mshi ya bali ya fitna nzwa menye ndola he mwana mahi. Mnyezi muna jali ya hei uyo itsambalie. Mnyezi muna jali ya hei itsambalie. Manamshe, jifanye example wawe. Kamine mruma hangu, mbabaho wana hangu, na zada minaye, ulovanu unanzo. Eske bo jamru hajaka fitna? Ha? Vanu, bidi uletse mrumshaho, bidi jaho, de mrumshaho karanta, de mrumshaho na rohombi. Eske wewe mwanamshe wewe ulone rohombi umenyole mwanammaho yendola wakati kawe mdola yaho ijoje kulorma fitna ya ujoka ya je fanya comparezo ya hao nola wanzo menyele ndola alafunga bwanaume masinema uzi wanasha hao haruana usha hao kawade wangu washa tsiudzize wimrume hindu wimrume sinema wimrume hindu mwanamsho ahongu de yemrumsha shongwambie mwanamsho utapale droit kugwambie mrumsha utido jibo mwanamsho hangu kutsunga le kilo et le courage yambie mwanamsho aho 40 hode mrumsha hangu parce que dembona nami demfanami wewe ntina ujwa uungaze bezo zangu sonma mrumsha hangu diani kama esha wewe unazada mimi naye ratse mrumsha hangu tranquille tu peux le dire. Shanyo abiyanga shanyo kutina droit jibo mwanamshangu ni mwanamshangu jonga de courage ya binge mrumshaho ya mdeye ya mtsune ya mwetize message vocali ya mnikele madzina ya mtrete she mwanamshaho yo udziza bo yo problem nyuma nao mema kalboshi ikoka mtinaro shakara mwambia ni wazazi olie ya urengeza mrambo ukaya mwanaho haja faransa katina kirtas kajabana kirtas ha berjo kadoshi wana jana olie ya ukana imani bomzaze wambie mwanao kabu mwana ha Ujafaransa gawe na nduhuze. Nduhuze hiyo gwaona wana. Kwa jaringa mwana mzima wafanya paksida wana wajohunda papie. Bumana ha hujamanga. Banda hujafaransa gawe na nduhuze ya nduhuze hiyo gawe walona wana kwa jaringa mwana wa deklare wa hulawa. Yemrumshaho ya hwanza ya hwanziza ya hunika maesha bumana ha. Yode mbebo yao. Manze bo mwana. Bako zila mrumshe. Ya lila ya shemeza. Ba humtabisha. Naidi ya hunika maesha. Bo mwana ha. Mimzaza hungas John tabisha. Gawe na wanduhuze kwa jahufikiria. Gawe na fami kwa jahufikiria. Gawe na wanawasho mjini kwa jahweshelea. Kwa jaona kawe mwanamme ibidi uwalole wende hulole mwanamshe rekamo mjini rekatimo mjini shawadi ya huo na kawe mrumme uwedi ya huo na kawe mrumme humstahiki
utijehula wale bungu nezengo za nkudi nele kumba badaga we Faransa goharma galeri huja ujunga wa marashi na deoluxi na sirinjema na carte bleue na permis gaonele katikati lao emrumshe gono kange mrumdu hazige mrukoko huoneke mrumshe katina valeur vale yalo na valeur harda wala waona omonziani wao walomo nziani kwa tina nkili ya ukaya waiharati mrumshena wana yemana ya jandunga mimi baada katunjua kamtuja akili kasaspura ngwanzua mprofiteni masha Allahu manama Munir Adamsi yemana mshewoi gamgidi nuhambiye yemrume wa mrenga wanikiwaye ni mwana mshwahai wewe kuna kauzaya kuna kauparojozaya hauka Mwenyezi Mungu kaja hukusudia usahu wasuli emaha ya kaubidi utizaye sha emwanzavu Mwenyezi Mungu ngujo hubama na insha Allah sha sikinia mzazahe wana uo ni wana wao wambie mwana mshe uo ukaya hujahurenge mwana mahongo nikoye na wenge na wana na mrumshe ya weka ubidi wambie mwana mshe ya ukaya wetsi hindu heli wamani se mwana maho ne mrumshahe wanzo unikeye iyo ni heli maudu yeke mwana maho haundu ye papie ye kalifanya paksi haukatsi mwana etwa maka iti yaboka hundu ye kirtasi mwana mshahe ngujo mwambia bu mwana maha vanemana na huprezente ya uo uonge na nationalite tsumanisane mrumshaho no wana shabo tsikahube ha ilijo hundra kirtasi ekausa hundra kirtasi klawa undatsa mrumshe tsena ulole uzaye izo ndizo ya johambia mdahu kana baraka mwana mshahango yankilia huna ikenjema dampe de tangwanzo ufanye dola ya mrume wa wangu ya rengwa ya janyumeni mempa emwa yemrumshaha ya biha 7000 euro ya mdeplace ihokomori hata ujaunu Faransa ili wajua eshi ili wakebadzima ezo ya mfanya hili hasiyabo emwana mahe hamanisane mrumshahe hahunika wewe bahuwa kutuelewa ukaya ngawe mrumduhazi baada gawe mrumduhazi kuna kauzaya haukahulola kuja parozaya yema haitimu hukubalika yondola ya mahaba mwana mshango yotindola mahaba. Réveillez-toi, ma soeur. Donc, les quatre bouches l'ont dit nti uone. Bawe mana wa haja huja papier. Ye kama haba hujokelenti za mzazaho wanaho ya hulenga ujahu na toa 7000 euro. E kama haba hujokelenti ze mrumshaho ni wana. Shakuja juja unangale mimi mrikao ntina kauzaya. Mimi mrikao ntina kauhunikata faida. Chotu lukari jodula la donami nerifanya hunre papier. Yomna conseil mtiti nonikabo ma soeur. Ma soeur, aukaya nga mambuwe ma soeur shajo mkinisha kawe mama hangu. Shimana na bawe ma soeur kuja paruza ya boguja joshida unzae. Epwe na nzono hambi. Mwana mshe uo, hambiye mwana mahe ukaya nga ona nationalite. Nemrumshahe nge na sejuru ya shimaori. Yawe mrumshahe kana ushida ya mtole kertasi. Na yuniko mdurivi kimnyezi Mungu. Yawe mwana mshohangu kana akili. Eroho na ibuhe. Uyelewe. Ya ukaya. Uhajabo he nationalite bade mwana mshahe mwambia ukaya uonge na nationalite. Uhajabo bade mwambia ukaya gamjo ufanya paksi. Réveille-toi. Utsikubali hunjia hanwa piège humenyendola itujoka ukana mahaba. Eke mwana mme wa kweli hajokelenti za mzazaho wana nuwana. Banda wamanke panda dezane. Chageja kaubidi ya jadu ngefikira he mwana mshwahe ya jiamenye. Au kaye ma belle-sœur warende hawa jomba. E ma belle-sœur warende hanadamu wa peu. Kwa tina ta imani itotiro hombiha mji armaze couples en roma hawate ma fitna. E ma belle-sœur warende hawa jomba wada. Wajerowe zada. E wajomba wadi waziwa. Mnyezi munarpwene shar. Mwanamme hamandawe.
mwana mshaho yatufikiria, yatuparo husaidia, yatuparo huwaza, yatuparo unakao mwanadamu. Yasayabu wajamanga hamali za hemru mshaho noana. Wakubale mwana mshaho ya hambia ukaya ntona hunike mwana mshetsulu na nationalite. Ya Latif. Ngarla wao harme sujet yo. Rede harme sujet ya vili. Ye sujet ya vili de mwanadamu ikawo utoujua njema ya reendwa. Ngasiwenji. Mitiramu. Ni ujua njema na reendwa mimi. Haukaya musu butitsaba wakati jamanga na baba hangu mfaranta. Baba hangu gemanga. Yetsida nrenga komoru jahu. Kaja saidi hatarantsano. Kaja tanga ide. Kaja tanga fikira. Musu butitsaba wakati yani bihamanga kiki. Depuis que je suis arrivé en France, je ouvre ma bouche parce que kakuna ushinda wazili va mruzamba ushukuria. Ni uzikubali. Hauka wenji wasaidiwa. Wenji wabahiziwa ni mwanadamu woi. Kwa japaro zamba. Ni uzamba. Hauka yatsoga na jafaransa mrukada hantune visa hanlivye biye. Abongo jomunga wanadamu wambi hai. Iyo bali ya daula ni ya hubahiza. Yani bahiza mrukada na bonga mina mbaba. Mfaransa. Yawe mala ni mina kaza njendahu. Tikanza ni joho soma mdzadze tsoyi. Ye mdzadze woyi kaja paruzaya. Gehunu Faransa hakansi hafikiri. Honrudu hazini hai. Haunu ya ukabada nsuzaya. Nabonga mfanyo hazikunga mhundu mapesa. Na nirengo owana wahemwa nama. Ye mdzadze wola hafikiri fikira njema ikao warizaya kwa jaifanya. Ye mzazi ula fikira ikawa warizaya mimi mbaba hangu kajaifanya. Wala kajaparufu wala kana uparujusi daifanye. Ni mzazi wei banda kajazaya hajuono ya ukaya ngufanyo hazinjema. Hajihundu ya ukaya vomie ni eshele yondudu hazini nsi hadali hene manga. Ye mzazi ula hajihundu hadunguze procedure hatuwaze madine zemvu hahulu makirtasi shoshi komwa. Shoti shifaransa. Hahuluma kirtasi. Harengo wana wahema nyanya mhuahe. Nono tside mhuahe di mwana shoa. Harengo wana wahema na shoa. Wana wa shoa ili na wanaume wa ili. Hawarenge komoru ujahunu. Abasadi zamba ukabati hata mzima umparo. Kabati hata mzima umbobonjuru. Kabati hata mzima umrongozo. Bahari mzaje. Katuele wana dena mzaza hao ya wazaya komori ya Latif. Kesto za wazaze mana kanjia. Ye kama mahangu mwenye hunzaya. Mimi maturamu. Hanzaya wa miche. Sho wananya wazaya wenji. Ye kama maturamu ngushidane dono wanyanya. Izo kazi jani concerne. Badi ukaya owana. Waho wanyanya de wanji ya bohari. Eko wana waho wanyanya wanji ya bohari. Ntina wabanafasi. Watlete mzaza hangu. Shirikado wanyanya yu problema hawo. Na wajijere shasi wanasi hingli. Rinji yao. Wala watoto wazia. Waongo wa upari. Ye mzime mwana metimpara. Simwambia mama hao. Dianike nimero ni hupari. Mitiramu. Hamba wii. Mi uhuo na rumazerezo. Saba mama hao haniken meloni hupara. Haukaya katsujwa ye harendi. Ye mrede mtso umpara. Ye mrede mtso umtunda. Abahage mrundu hazi katsushida. Zabange mtso umpara. Hanambia ça te concerne pas. Simwambia ça me concerne. Parce que c'est une maman. Elle est comme ma mère. Yode manana hupara. Alafu para mzaza. Ola mjomba ola hanikupe telefone. Gamredi nambi, lesezi ngamjo pari. Wewe na hupara mwe telefoni na kauhambia. Ya ukaya fanya upare mzazaha ho ya hurenga hujamanga. Baka mtudo mpara mumania. Sami ngamfanyo vidonga mhurongozo. Na minga mjo. Na minga mjo. Pari. Ye ke vidoni hutushi. Viens me chercher à Paris.
E ke video ni keja ujibia. Mru huja pari. Mru ni pari bagam jufanya direct na be je suis dans tel endroit. Wanadamu wanu wapeu. Watu urekonese njema warendwa. Ni wangu matolo harumwe tabu ya Komoro. Matolo harumwe le sangala Komoro. Matolo harumwe ye krizi le Komoro. Mwabi wahunu Faransa. Wane. Wambebe mzima mzaze mzima. Imanyanya mzaze hanyo mrege mje unu manga. Nsiya rumumani. Baike mzaze ulo hunu ya mrega ninge mechante. Uwe mzaze hanyo. Hadofikiri kuwa na washi wadogo juko ujajua msitiri maudu. Hadofikiri ukaya mohija di mjuka usitiri mzazahani maudu. Ya Latif. Vahi mzazahani ulo Komori. Habakisha na rohombi. Merci Munira Ali. Habakisha na rohombi. Nge Komori. Ngutwa fitna. Ya huwa na hahene manyanya ya renguwa na hujau manga. Nyezimu nalipane shari. Onyamba alhamdulillah. Imanu wanangu waluwa manga. Imanu wanangu maudwa junela 50 euro. Imanu wanangu maudwa junela 100 euro. Imanu wanangu maudwa jujabanu wanitoe mihono tsingoni. Wallahi dabu wa jamanga. Ikapo jaka wabi wa hunu ni manya nyoho. Wawa jukangwa uje. Wawa jukangwa uje. Ye mesaji nunga murongozo wa mzazi wewe. Reconnaisse s'il te plaît. Pensez un peu à ta soeur. Pensez un peu à ta grande soeur qui n'a pas encore des enfants. Hujajumtule fitina umanise, umenyeleye, ufanye tout ce qu'il faut. Ne umtlaharuna problème umanise nwanaho. Nyezimungu narihifadhi yarnike musomwema yarnike taufiki. Ya jandel ki wanadamu wa marekonesan. Rudo juwa njema rarendo. Yode mana mimi na to exemplaire kwa mimi tirando njema mushukuria. Neredo njema muzikubali. Neredo njema muhimidia. Yode sharipuzi saswa Komori. Sika kubali njema rarendo. Sika kubali zurafainiwa. Shasubali roho mbi. Na mangali wanawashi waidi na naume waidi warengwa ni mzaze kauti ya wezaya. Wakawibidi wa unukaya we mzaze. Wakawibidi wa mrespekte. Wakawibidi wa manzi. Wajogwa muna hama ye shetwani. Gwa muna maiti mwanada mdani ngushidanu na mzaze hao. Uwede ajoshida ya mumeni radhi rana mzaze hani mwenye umzani. Uongu joshida mumeni radhi rana mzaze hani mwenye umzani. Ya wepo njo kwanza muhabi yewe sinema na hupara. Qu'est-ce que je dis que je viendrai par le 16? Pensez un peu à Dieu. Fikiri mbabize njema warado ne mzaze huo. Mchijo mchoge mzaze huo hafu hakrizi. Ba wallah. Nyezi mjo muhimi sana mdu mzima. Sabu wana washe. Nika onyewa ndu resante ikoza. Shauzade. Mdeside mstahamili haumfanye. Mdiwazi mzaze mriganu jaba na swabudele fitina la mzaze hani ya lo Komori ya lo juma ulitria. Mzadzoi kaje kaunipara ili ni makeni rospe. Mzadzoi haka unipara ili ni hunda makani mene mwambia ukaya na Mwenyezi Mungu. Dema tozi ya mlawa unga joka jalahanyu. Vanu mzadzama anakaidi hata mwana mtabishala watozi la tuvenza hae. Na singa joka tozi la mzadze lo hitima. La tuvenza mzadze la wetozi ya swabude mwana. Shaze mbigi zo zinji le tozi lilawa. Na ino wakati tozi lalawa. Geljunga vibu. Galijo hadhibu. S'il vous plaît. Na mwishini mbabize njema. Na mrekonese. Yaruda njema na shukurie. Yaruda njema na himidie. Bedu wakati Mwenyezi Mungu ajua njeziza. Bedu wakati Mwenyezi Mungu ajua kusuda na zasaya. Sina mwangalandu wa manda wanikao kwa jazalo wazalo Komori. Warengwa ujahunu. Joka basalzaba ngoi hungwa tsugwenda biyo na ulafu. Na ani na usufre. Wake kwali hawaki kuangalia kongo wa wadisha wajamu ngona makirtasi hani mrugena nationalité français gamjunao ya ukaya mdiwa za ukaya bala mzala wa Komori gamkubalele fitina la mzazahani ya menyeleni mtidorongoze manyanyanyi ibidi mwambie mama problemu yaho ne manyanyo c'est votre problème yoti hatusiwana yekema tula mungu maneno wanyanya. Ça me concerne pas. Sheko wana wa hewa nyanya. Wanjia mama hangu. Wadontujo wa pardonner.
owanama wazalwa ni wanyanya mama hangu o makerespe mzaza hangu njaju pardoni hata mzima sheka do wanyanya na wajile janfi hauka wana mbebe mzaza mzima ngona droit yo problème hao shama na kanjia yabuga mrudi mwambie ni hewe gamrongozo nyorika marindo zenjema la ukana kafiri hurede njema ibidi ushukurie gerabe mwanadamu Islamu la ukana Yahudi hurede njema shukuria gerabe mwanadamu Islamu. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Mwenyezi Mungu ajengeze famizinu hauye mzaze woi omahalani yaliyo yaone video yangu ya resante ya ukaya ndawe wana hao waja wane hunu Faransa wanaume waidi na wanawashi waidi wewe eshatsonga wamana duene manyanyo be manyanyo wa upara hambia ukaya ye mwanao zona banisa beshanga mabokanga mwanzu uelewa ye manyanyo wa upara hambia ukaya ye mwanao ye mwanamshe ye mhu hajirange ya gadra na balaula hakanza ya mluze yalibima bani hai hindi harenge Afrika hasiyabo harenge gadra alafu banda harenge gadra haupara hwambia ya ukaya imwana hangu gamano nae paske ya hasiyabo hindi harenge Afrika ikawoti mwanadamu Islamu yabonga muhambie we mzaza hai umweleze umwambie yaelewe ya ukaya mtira dhimimi mama hai ya Latif eza jirihim vala deje mwana hambia mzaza hai ya ukaya mama sihundu mwanamme ukufanya hazi njema ulona mshahara ulona nyumba yae ngunanzo mama hangu lonu Faransa haraya a partir de ce moment-là washinda na handi sode ya ye mwanyanya hamba banuka urangwa nangu ujaiho hadithi nangwanzo jo ani uje wajere ikema watlangwanzo wanzao mzaze ngawe Komoro kutuelewe fasili ya hema Afrika la plupart ya hatu hauya hao ya hema gadalonu Faransa wallahi ngojo hunge majito ishodesha kautsonga omani unjie finalement wajihundu wa mani ya mzaza hao mwenye warenga hunu hasibabu mzaza hao mwenye wazaya bahashida nade nae hasibabu nendo la hema nae ikao hende harenge gatra ya Latif Mwenyezi Mungu naniki khatima njema shanga muhambio bo mzazi ulo Komoro ikiwa na hungwa hubeshe yao okuwa na hungwa heri yao mapesa haina mwezi yo hasibabu de mzazi wei manyanyu ya warenga ujahunu manga watsinae wana hungwa da juparo jamanga haukaka batsinga warenga ujahunu Mwenyezi Mungu naniki khatima njema hauzia Mwenyezi Mungu nakulize roho mzaza hangu ikawo ngaho mashagre na tambu wala tsamali wa hula makirtas warenga wana watsowa shash rijwa ukaya wana timizi wane hamali kango ya hulu zekirtas na warengi izo tsimali zilonchash shadof kila ukaya banda kajaparoza ya ngulongo wana wajua msitir wajua mwanze shafinalma waja wa msubiseo wajihundo pia wamlawa kabatu mrongozo kabatu mparo kabatu mtundo garudora fanye 2 ans watina kahishia apeli yatoka mjima onti Mwenyezi Mungu nahurengeze roho ya utrakelize roho insha Allahu ba wallahi ngojo hunra wana wanrajina ikao kwa jauhusu wajo uhanza uhanzize nana mimi tiram gamjojoka ya mimwanao wallahi gamjo hufai fanya uhimide Mwenyezi Mungu nana utiwapize haukaya Mwenyezi Mungu wa edolone correction shauti jusemanza wa benja waswamihi no wasamihi haukaya hokusudiambi hujumambi yoti njema shamdu kusudia njema juma njema hata mpaka yabo kamubushironi heri na baraka na unono ho hanza hanyu heni aroda njema yado zijua heni aroda njema yado zihimidia o wadirangwa ujahu nwado shukuria hadi arangwa ni mrumme ni arangwa ni mrumishe ni arangwa ni fami yado haba wanu wantoa haruma zetambu za karmweti shamdu atije hunu hajaji galisa gerambe homru diwaza ya mzadzamru ikao zetabu zilonizo abahadi ya unaukaya kajazanza yake kahurumana shazinu pia kaomba Mwenyezi Mungu ambe Mwenyezi Mungu kajamba harange wanahemanyanya wajua msitiri waja gwamenesa maondo na tambu Mwenyezi Mungu jujailia ili waparani ya solution haukaya baike tijihindri hajokana bezo ya hanyu mdompara kajaba mumbera nsanu kajaba mumbera kume sha mdompara mdojua ukaya hajuha haukajajuha yeido joka maswila
osuma mama hanyu wai shaga mone ukaya isamfira hanyu eti mzazani mwenye umzani na weinge kairi haukaya weija mtu anarumatambu weija mregezane maisha kajaba mwenge mzaza hanyu na nyizo kamtuziona atampaka deabo longue vie à vous nyezi munanike khatima njema yarnike musomwema ya jailie ya équipe de France usiku leo rileme Angleterre 3 biza 1 insha Allah ezeba kazangu na mtume mes condoléances osoma Brésil atampaka deabo boum longue vie à vous mes mama chérie.